Ka Sorkar jela kalapan krek banbu ka police station ha tingar ka badan hasurok ba bandai chapun usla ba dauki bar cha sora. Kajing temu ka Sorkar kalong ban ai kajing shingan ba kajing syakri ka ba khambha bar khamjan she upai ba kham tam namar ba kadikalat bandai cha sora bar cha dauki ki bari ka ketem kinong jungok kai. Halor kani la yo banyakran bar urang ba shnong ka tingar uba Charles Kharkongor ubalapan pau ba ula yo sngo ba kanwan ka police station hakati ka jaka ka baya khap haka khat armer ka tingar. Ulaong bahadu menta ka Sorkar kampak pentip AA syaka shnong tingar. Henry ula syusngo na kilat patai kubor ya ka jing temu ka Sorkar. Haka juga por ulaong ba shimet usngo ba ka Sorkar ka de banya selok bah berkinong yalam shnong ketika than. Halor kani namar bayo kan wan ra penban ka jingwit ya ka shnong lada wan ra ya ka police station. Uba Charles ulaong ru ba umpat yo banya selok ya ka kam haka executive committee Henry haka jing sngo jung shimet kan khambha namar ba kumbalong menta kinlat banlit don kam shadu mau nga police station lada don kanu ka kam. Laban kedo bahagi khandiat banai baladap UMLA ka Sora uba Gavin M Lim ngap lembat ke officer katanat pulit ki officer na katanat PWD kilahiar sya lumpung khat armer markhap bat kashnong tingar ban pet ya ka jinong jingman jong ka jaka ban bu ya ka police station katei ka jaka kadei uput usam jong lai teli ki police station kentup ka mau nga police station ban Ursula police station bar ka Sora police station. Bisbun tak ada kalian sengaja merubah asnong di tengah orang. Sisngohi ki nak media ki bangi kim sawan ka presiden lembak dekat bakan ka Amel bakam tengah mak bade bentalang talang juga senang ngem pada yo ai banyak song banyak perkat dan jemut lah bade ka presiden tebak ka Amel ngem pada yo ai banyak selok yang jemut lah bade presiden dah kalian jangan de tang kita hai bangam dah tip apa song perkat bah dah nang kita kamsong kira masnong tempat dan area do mataban ban pentip ya dia tak ke media ke i punya so kalian jangan ada superkat so ka so kamsuk ni mo si bentah pat kalian jangan kum kira basnong saya ada kawan ke police station ni yo ngidok ban ka basnong yo semkia ban ka ba lembaga bol ke police tang tai yang so dan tang jing so detak yo suduk nak pala ka basnong ki ba mi basnong kita ini kam supaya direct ban police station ngidok nak ka basnong bang kita ni mo tang asuang ka bangadan ni kata mujong na bagi istiqamati dengan 4 yaw be slok ni baka bosong kamera dengan 4 yaw slok yang jengah dadan ke mekal position si bentang la man ong kan ra ka jing song sup na jing ba ka snong ru cakap dengan pet tu sama ngap hacan ke ladan la kam non ke e ka ban ong ban simbor ya ka bosong ke la ka bosong kan ya bi kumcu masuk baka kam so sngai bi dadan ka bor keyboard pulit apa ka hap macan cik senang dah ketemu dengar men semalam giwe mah wada empat yo banyak selok lembat giwe parang bastong mah ke delang ngejan kelang dengar de kata ke la ka Sorkar ka ngap la bar ka klik ke Sorkar kita nang ne ru long kem dam dan menta bai ka bastong ni ka bastong ngin peyak bi ka bastong kom ro basnong mah ngin de bi ka bastong kam snong kam thau ngin peyak bi kam ta tang hai ye ki benta ka ba long bede is nai we dami ikum ki ke ba kum kini belajar kan ka jengwan jeng tiki babat ika teres tengi la kalian kasnau iksa lengok teng ngi hablek position sya khot yang ka ba yo le sing ai permission man kalian jengit ngem tem de kum ta ma la Sorkar ba yo banyak perkat lamba ka bos nong ka ba si su ma